Hello, hello. In lâu đâm tlang em cái chân này là cái lâu lòm lệ với cái chú. Ai tôn trùm chú. Thì biết in sang sang. Sốt cắt do in cần clear hậu lốc đó nè. Khỏi công à nghe. Yang veng, yang group à nghe áo ôm tí tê. Anh em hậu đó nè ô. Ama sa en hala trang en bulan tan nila sa trôm mà trang en sa trôm sam yau ta han lắm. Cần thiết hậu đó nè. Biết in som pali vel theng. Áo mình cắt xia. Gan fan thấy xin gan phẳng đó nha. Cái video tết tết trang top khen mình lâu thiệt sắc đó nha. Ô cái ly miêu công bùi khan đi ta số lại số xiêm á mình chuông ít in khan đi ta mò thì hiện nên tuần thì chém cái này là vạ hay sợ trò mà hiện sam miêu này hiện veng in zoom đi ta biak in nai te oma chu amak ve amak ron tilang zok nga o tuna biak in kan mu so sa trom biak in khanita a sa trom wesilian biak in anita a hianin man ho lo te kan thir don ne ka video ma sa lo ka po ron tilang to helai hi chu Wesilian biakin niya ay api alok ni Methodist biakin kong le lam lok hi Methodist biakin khanita chau liang o chau sat ai hi EFC biakin anh nila ni apa sa trom huam chuang o man ya sau le deuh hret tanga Presbyterian biakin alo kheng le don Presbyterian biakin an dile ta helam hi samyau ni ve thung mo hai veng in then na helai kong atang hian hi samyau Presbyterian Bethel biakin ti to meng mo ti chuan a chhak loka hian tlak lampanga hianin UPC biakin kan en le lokang hi samyau United Pentecostal Church of Myanmar BC biakin ania ti chuan a chhak loka hian Wesilian biakin a om leng samyau hei samyau Wesilian biakin ania kong le lam hi Methodist biakin ron thleng leng hei hi samyau Methodist biakin khamo so salai lok so samyau pung chi chong khan ni to mai chuan hian kan phei zar zaranga biakin pakhat alo om le a hei eng biakin khange o hei Baptist biakin akota son tan lokang o Baptist biakin hi tahan bazar atanga chuk thak loka ne so Baptist biakin ani so lam so samyau ni ta hai kan en chho liang tu ni tahan e group
biakin indodan hei hi Salem Baptist biakin khanita em chho leng o lak lampanga chho le hei hi UPC biakin en le lokang chuan hei hi JW ZONS biakin ania nampoi tahan group hei san pan karon tilang le don ya hei hi Veng Pui Methodist biakin tahan bazar sim lampang kong pui ne hei tuai za mate kot kat henga bazar po kan la ni thum khop mai Yuna biakin kan hula hi EFCM Veng Pui biakin Servison Army biakin kan en leng o sau lệ char charang này qua là chun zoma kalkong po ala chiao khop mai đây chỗ là điệu mấy thầy ạ Bethel Baptist biakin kha thầy nó đây hi Reverend Bishop Bolly anh te ina nia đây hi Servison biakin The Salvation Army ini biakin chau leng đây là mi tahan D group lama ni vele thunga các video masa karon ti lan to hei hi Presbyterian Veng Lai biakin ani lâu ngay về ngót tang hay đây Yan biakin đâu thua mày ạ mặc quay nấu tìm ấy thấy à hay hi Calvary biakin ani Calvary Lampaui tahan D group ala ni veka selai motor lan pula mai hai Rehoboth AG Charles ini pen lệ đâu là mà point bia cái chỗ ẩm đan hay bị công phúi án đâu khi cần em đón nha tahan di group atangin lai lấy hi ya nên group an chen ta le lam hi tahan I group ani
số mà bỏ biết cái nôm nan ta khăn cái cối thảm mèng ô anh xóa là mà anh cối thả lên á đỉnh là mà so nên biết kín đâu ông lẽ vợ mày lên hey hi Presbyterian Church of Emmanuel veng chak ta han ti ni suk leng o Nazareth bia kin lo am leng rem chang ma sabera bia kin sang te chiang zo hin karon tilang le do na o hei hi lo om ve ni Christian Church of Myanmar CCM bia kin ani kha gọi in chu tiếng cần clear thuộc do nha hey Nazareth biak ina ni Trinity Nazareth kan ti lok non nè Kulai 7 day biakin so kan tilang le zo kanga kan du tok mai don ni o ka video dang dang kan nen le huna an biakin le compound wa che vel te chiang sok in kan thir don ne hi 7 day Tahan Adventist Church Tahan Central ini thang hi Tahan Bazaar này tỏ mấy chuan lei cam hi akape dam do ina ni tu tan chuan ti zong khan ni le mai ro se ka video te tir tanga top thleng melo thir saka wangin kalome bye bye vek ule